Idih, parah banget nih orang. Dih, tega banget nih orang. Insya Allah. Tuh, bismillah. Kapan nih ngisengin gua? Kan beranian nih, suwe bener. Bukan, kenapa sih nyambit nih orangnya? Keluar sini. Tuh, PA. Emang enak gua kerjain lo. Sini. Nah, Sini. Buset, ketemu sarode. Tapi enak kan? Nih. Enak kalau pakai sambal mau mabuk nih. Sini. Sialan. Buset, ucap. Mampus. Minta maaf sini. Rokok habis lagi rokok dulu dah. Jalan. Lu dari mana aja, saudara? Saya head wo. Kok sih? Saya head wo. Buset, tuh. Ini ngeliat nape? Tersebut ngeliatin apa lo? Gini ngol. Buset ngol. Gue nonton video tadi. Mana? Parah banget ngol. Orang retaknya nih orang nih. Pakai begal-begal segala. Otaknya yang mana sih ini bocah nih? Kok ada sini gue injek paling. Ya begitu gue terparahin Ya lu. biarin gue tabok paling. Ya elah kayak gue tau be lu. Lu makan gigi nyolong bo. Lu dari mana ngol? Kemarin gue aja di S2 wo. S2 bilang lu beli kopi yang mau bayar. Bukan gitu ngol. Gue maling kelas teri ngol. Maling kayak gitu. Gue masih banyak pikiran ngol. Sedikit. Kalau banyak kirimlah sini. Bongol tuh sama tuh. Bongol, tuh ngapain di sini aja? Geser. Gua kata lu dewek doang, wo. Rambutnya bongol, nyaru banget sama daun. Buset kalau ngata daun. Nih bulu ketek. Siaran lu kalau ngomong, basi dasar lu. Wah, lu ngeliat bos peki ngora. Udah seminggu nih gua udah ngeliat dia. Lu udah ngeliat? Lo tahu gua aja dari kemana orang liat dia. Coba kita sana ngolongok lu, bentaran. Mentang-mentang gue paling kecil, gue mulu disuruh. Udah apa sono jalan lu, lagi gerutu wae lu. Iya, Buruan sana, ntar balik lagi. ya. Duit tuh. Jangan lagi, kita tinggal dulu. Jadi yuk, iya. Bismillah, rezeki mah kemana? Nyoman. Gum. Lama amat sih. Waalaikumsalam. Buset! Bangun-bangun makan nasi sama garam. Ngapa tong? Pakai nggak adanya? Lah tahu ya. No, dia pergi no rapi pakai helm, pakai masker, pakai sarung tangan. Tahu meran kemana? Touring kali dia. Biji mata lu meletak. Ya elah, dia ngegas. Songong banget lu. Anak siapa lu? Meran sono lu.
Awas lu pelari lagi lu ya. Dasar si bongol. Dasar lu nenek sihir. Kalau mau tahu kelanjutan ceritanya, pantengin terus channel Aji Bejo. Like and subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Yoman.